Dobar dan, ja sam Ema Vitković. Drago mi je što pratite moj kanal Zdravlje i ljepota i danas želim da predstavim svoj sajt i da predstavim jedan od tekstova iz mog sajta. Šta je sindrom levnjih creva? Sindrom levnjih creva jeste kada imamo hroničan zatvor, nadatost i gasove. Toksini koji se nagomilavaju u telu smanjuju imunitet organizma. Zašto creva postaju lenja? Kako da ih nateramo da normalno funkcionišu? Saznajte jer ću o tome govoriti u ovom tekstu. Zašto se javlja sindrom creva? Do sindroma lenjih creva dolazi zbog stresa, kada se slabije krećemo, pušimo, pijemo alkohol, uzimamo druge lekove, analgetike, spazmolitike, antidepresive. To dovodi do slabije prokrvljenosti gastrointestinalnog trakta i zbog toga mišići zidova creva ne mogu da izbace sadržaj iz organizma. Znači, postoji drugi razlozi zbog čega se javlja sindrom ljenjih creva. Razna obolenja kao što su tumori gastrointestinalnog trakta, upala creva, hemoroidi, hipotireza, Parkinsonova bolest, gliste. Također može da se javi i lenjost creva u trudnoći, u starijem dobu, ali glavni uzrok je nepravilna ishrana. Ona koja sadrži manje vlakana, celuloze i višak ugljenih hidrata. Sad ću ti šta je korisno, a šta štetno u ishrani. Štetno u ishrani su proizvodi koji sadrže tanin. Znači to su kafa, kakao, crni šaj, sušene boborovnice, viskozna jela, posne supe, pasirane kaše, posebno pšenična i pirinčana. Znači, korisno je također i to da treba da koristimo voće i suvo voće, med, crni hleb i hleb sa mekinjama, onda sirovo voće, prekrupe, heljina, ječmena, ovsena, znači onda meso, turšija, recimo marinade, slane haringe, recimo, znači bezalkoholna pića i napici, znači cveđeni sokovi, mineralna voda, kvas, kiselj, pavlaka, kiselo mlijeko, kefir. Treba piti dosta vode, također uvek govorim da treba piti do 2 litra dnevno zato što voda čisti organizam. I mogu da vam kažem da lekovito bilje može mnogo da nam pomogne u tome zato što nam je priroda dala dosta toga i trebamo ga iskoristiti. Također lekovito bilje može da pomogne da se otkloni nadutost i bol u crevima i da se poboljša rad creva. Bitno je da ove biljke se kombinuju sa dijetom i koje služe za mršavljenje. Hranu treba podeliti na porcije i koristiti 5 do 6 porcija malih obroka dnevno, ne samo 3 da se natrpamo i odemo negde, tako da to nije u redu, tako da možemo da koristimo također laneno seme ili odvor od lanenog semena. Možemo da uzmemo jednu kaščicu lanenog semena i da prelijemo ujutru jednom šoljicom ključale vode, da ostavimo da odstoji u termosu do uveče recimo i popije se pred spavanje zajedno sa semenom. Također možemo bobičasto voće da koristimo, možemo da uzmemo 2 kašike lanenog semena, uveče prelijemo sa 200 ml vode, ostavimo da odstoji, ujutru pomešamo sa 2 kašike recimo bobica, može se koristiti i drugo suvo voće, onda možete i aroniju, možete borovnicu, šta god hoćete od tih bobičastih voća. I tako da sve to treba da se samelje u blenderu
Posle toga dodaju se 2 kašike limunovog soka i meda po ukusu i izmešati i koristi se 100 ml 2 puta dnevno, pola sata pre jela. Eto, jedno od ovih stvari sam htjela da vam predstavim. To su jako interesantni recepti, možete ih naći u bilo kojoj prodavnici ili na pijaci. Naravno, ko ide na pijacu zna koliko je to dobro. Ko ne ide na pijacu i jede brzu hranu zna da to može mnogo da utiče loše na organizam. Možemo da koristimo takođe i odvar od ovasa, tako što ćemo da uzmemo 50 grama nečišćenog zrna ovasa i operemo. Znači, prelijemo ovas sa 1 litar vode i na sobnoj temperaturi treba da se ostavi 8 do 10 sati da odstoji. Stavite ga da proključa i držite ga na tihoj vatri pola sata. Posle toga stavite opet da odstoji na toplom mestu 5 do 6 sati i na kraju procedite. Popijete pola sata pred obrok, 3 puta dnevno po pola čaše. Takođe, ja mogu, ako želite neki od ovih recepta da vam predstavim uživo, znači da vidite kako se to zaista radi, možete ispod posta da stavite želim taj recept, želim i to da nam skuvate, da nam predstavite. Zato uvek kažem, postoje komentari na kojima možete da pričate i da pohvalite i da kažete šta je potrebno vama i koji problem imate. Ako nemate problema, onda je to super, zato što ste zdravi. Hvala što ste pratili ovo što sam ja izlagala. Ovo je jedan deo od teksta iz samog sajta Zdravlje i lepota Ema, tako da ga pozivam da ga pratite. Ja svake nedelje izbacujem po jedan članak, tako da uvek možete da dođete, da svratite i vidite nešto novo. Čak ove recepte možete naći i na mom sajtu. Hvala na pažnji i doviđenja i vidimo se u sljedećem videu.